Akariban Kiboya thiroye nene bakuromba ngavana Meiro Kabira Mwangaza na njure baba kinyentere una kubabwethire kithima keroi kenda barekabita kurayo chwana na roi kariba bwete ndebethirite baina thina na kithima ki kire kenjiro mwake ni ngiri 23 mbere ya kiyukwa ni thirikari ya county. Kiboe kirugoya wandini athirujine intura kariba inyikirite muno na kunyamara ni untu bwa geruji untu kuruthugura mutungi jumwe ni shilingi 30. Kithima giki gikinyaru bariwa benjiro mianke ya tene ni kambuni imwe ya wendi bubwega ite thirikari ya county nayo yajukia gukimenyera indi kumagi kuthuka imianke mingi ithirite gitathondekwa Maria twambeta wanikathekia kuma Kirugoya agwetawa Kirugoya na roi roro abwethirwe 203 na roro kinyita na kuthuka batwe kwatwe tutesaka iroi batu tora mutongi shilingi 30 hatukoromba mama ngavana wetu atubwithirie roi rwetu tureke usumbuka na ma MCA ibareke usumbura mama bamweketha ringi mwana nya mwana mwari na bati kuthoma na eta mbere area ye thinera twinayo kiri project ye roi ire ayitwa Kirugoya Mbwau ina nkurukia miaka 13 ire kuthuku roi kumaramara matangi ye kumaramara na suma na bionde kwatuika batu tutona roi turaroi mutongi thiringi 30 na batwe mathoni yara twinayo ni tukuromba county government yawe mama wetu Kabira Mwangaza aombe gututethia tumbe kuona roi ro kunywa turi antu bankiboe iromba ririkiri yatongiria bao ario ngavana Kawira na MC Kabira kubathondekera kariuga inandi bakwendi kuthirwo witi na mbere na tigweterwa igita ria kura rithengera twacokera saindi ya MCA batu ni yakote munene turi natwe ni kura na kinya kura tuteringa ringi asisi otheri rende atukathwania kuringa kura tuteringa kura ringi no tewe tukakura no turene na kura cietu kwa tukato yari twenyanyaswa ya antu bate mwambi ende kwa u thai katukwenda kuthwania ringi batwe muntu tukathura tutethura no theri no ntu bakwethote mandeleo tukuona Mbwau yonto yeye yetwere kwa miao yena miaka kithumba yani na malalemisi yetu no tuturarambirambe no tutura tukilalamika itukwamelwe utebyo tukwamelewa kwa wende Mwangaza thai batwe mantu yeu rende tunakata to baba onto yitu iranjire kuma weta kinyako muthomi gweta kabugoro weta nje mwitho no utie baba tubwethire tukinya kiutine ikatweta twetiria ngau maia na untubukari u gavana na batu tutethia Kabira wengo ni MCA wetu tutimwona atubwithia babara kinya rwiru gwirwa ruongwa na kumenya ndu atenda gwethia atia ututethia tugaru tuwikirwa kwa na bamo batayo kinya mbachari yao atuiba chomba cha ni goyano tutaewa batino wecho akia murungu na bena na bobe chukuru na itwaringe kura itu kuringa ikenda tutethugara twinyiletwe mantu nonto ya yau endontu iba lelete murungu na turao iba yukia tuwe tubwithiria. Dennis Mugendi, Weru TV, ntole ni Kiboe Kirugoya wandini athirujine Igembe Central County ya